Dunia ilipoanza tulikuwa sawa, tena tulikuwa tunaishi vizuri kabisa. Tuliishi kwa upendo wake Mungu, tuliishi kwa furaha, tuliishi kwa amani, tuliishi bila hata kufanya kazi jamani. Lakini tangu ndugu Adam alipoasi, Mungu Baba akakasirika, akasema vizazi vyako vyote vimelaaniwa. Mtakula kwa jasho nyinyi wanaume, mtafanya kazi kwa bidii maisha yenu yote. Ndio maana sisi leo tunaenda mbio. Maisha yetu imekuwa ngumu kabisa, lakini si kwa kupenda kwetu, ni kwa sababu ya ndugu Adam alipoasi. Ndio maana sisi leo tunapitia haya. Nikifikiria ulivyonifanyia, nashindwa pata roho ya kusamehe. Ingawa Biblia inasema unapaswa samehe mara 7 Nikifikiria ulivyonifanyia, nashindwa pata roho ya kusamehe. Ingawa Biblia inasema unapaswa samehe mara 7 Maisha ni magumu, maisha iko ngumu. Wanaume tunapasa tujitume. Angalia, unga ni 130, mara imekuja imekuwa 230. Utafanya nini? Utabaki ukilia? Utakaa hapo kipiga tu mayoi? Mwanaume hafai kupiga loi. Unafoji kazi usukume tu life. Life ni sawa na kufanya kazi ya jeshi. Je, ukizingirwa mateko utapiga goto sarende, ama utabaki ukifight to the death? Wanaume in life pakujikaze. Nikifikiria ulivyonifanyia, nashindwa pata roho ya kusamehe. Ingawa Biblia inasema unapaswa samehe mara 7 Nikifikiria ulivyonifanyia, nashindwa pata roho ya kusamehe. Ingawa Biblia inasema unapaswa samehe mara 7 Jana nilikuwa na 6,000 lakini mahitaji mataji ni nyingi kuliko maito. Hata kama maisha ni magumu, ila vijana sijeshia kula ndhomu. Kumbuke pia kuna siku ya hukumu, usijewaza hata kunywa sumu. Na Biblia shasema na shasema.